Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aminin bahagian kahinapusan sin pagtahsin na to ha suratun naba sabab nakawa na to na in ayat panagnaan pa ayat katluan bihaon kontinuhon na to in ayat katluan tag isa pa ayat kaapatan amo na in kahinapusan ayat niya. Tagnaan na to bihaon insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا إن رندون واجب الغنة للمتقين إن قاف أونسيا ماد هغنتان dua harakat in mad niya rendoon pagtawagon tabi'i. Uno, in pangilahan mo sin mad tabi. In pangilahan mo sin mad tabi at as to parkala. Panagnaan, pangilahan mo kanya subay wayroon hamza niya ha haulihan niya. Ha haulihan sin mad wayroon hamza. Ini karuan niya wayroon daysab hamza ha unahan niya. Tinya wayroon hamza haulihan iban wayroon hamza haunahan. Damikyan ini kato niya pangilahan kanya wayroon sukun niya ha kahinapusan. Kitaon ta kuno in lil muttaqina ito. Taon na to in lil muttaqina in qaf din doon. Aun siya mad amo na in madya yaon. Amo na in madya. Ubos in haya in madya in haunahan niya qaf bukun hamza. Damikyan in mapuas kaniya nun bukun day sab hamza tinyalap makasud siya ha tabi'i. Damikyan in baris niya baris fatha. Tinya makasud tud siya ha mad pagtawagon mad tabi'i. Mad tabi'i dua harakat da siya. Mafazan in fa din doon mafazan. In fa aun mad niya damikyan mad tabi'i. Sabab wayron hamza haunahan iban sin haulihan iban wayron day sab sukun. Mafaza in mafaza in mafaza din doon pagtawagon maddul iwad. Apabila ka humundong ha fathatan humundong kau ha fathatan mahinang siya pagtawagon maddul iwad bukon kau humundong kanya mafazan sumakawa mafaza yan maran mo siya sarta igon mo na in hambuok baris niya imakapin kanya zara kuman mafaza sumakawa bang mo siya kontinuhon uno in hukuman niya bang mo siya kontinuhon in den doon mafazan maripa ayat sumunod matanak na siya din ha kiaaunan niya maddul iwad makasud siya pa pagtawagon hukuman sin nun patay iban sin tanwin. Amin tanwin yaon magbak iwan sin ha. Amin sumunod panagnaan huruf ha kalima sumunod. Na in hukuman niya nun dua baris magbak iwan sin ha izhar. In pagbasa kanya inna lil muttaqina mafazan hada. Mafazan bukun na mafaza hadaika. Masalan in maddul iwad suway sadya kau humundong. Bangko kumuntinyo wayroon pagtawagon maddul iwad. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa hadaiqa in mad din doon pagtawagon siya wajib muttasil. In gantaan sin harakat niya hamin hadaiqa in gantaan sin mad niya rin doon upat pa lima harakat hadaiqa. Apabila in pagpuas sin mad yan hamza na biasin ini biasin ha hadaiqa yaon hada mad ubos iqa hamza. Apabila bihanin hantang niya hambok kalimat da siya hadaiqa hambok kalima wajib siya wajibul muttasil upat harakat pa lima harakah hadaiqa wa in waw biadiin atau akan haunuin makhraj niya
In waw, benin hantang sin simod mo bangkaw, maglabtik ka niya. Aw, ha? Patadyokon mo in dua higad simod mo yon. In higad simod mo, patadyokon mo siya. Aw, wa, wu, wi. Aw, wa, wi, awu, ibansin, wi. Hadaiqa wa a'naba. Bang kontinuhon mo, maun pahansipak, in hukuman niya. Hukuman na isab, sumod ni siya hukuman sin, dua baris, amunin dua baris ito. Dua baris, magbak iwan sin, wow. Bangka humundong madul iwad. Sa bangka kumuntinyo, hukuman sin tanwin, iwan sin, wow. Magbak iwan sin, wow. Hadaiqa wa a'naba. Paghundong, bangisab continue. Hadaiqa wa a'naban. A'naban. Direct kau pa, wow. May ta pasalan in hukuman niya rin dun, idgham. Pagtawa kon siya, idgham bigun na. Idgham siya, aun gun na niya. Butangan mo siya gun na. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. Inta din doon on siya hams. Atra. In ra, marakmul siya. Mayta, sawabansin, baris niya fatha. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. Waka'sa, dua baris. Dua baris hasin yun. Ubus magbaki wansin dal. Waka'sa, in hukuman niya yan, ikhfa. Bima'na, tapuk-tapukun mo in nun. Tapuk-tapukun mo in nun. Biya din in dila mo. In dila mo benin hantang niya. In duhol sin dila mo yaon, bang mo patampalon in nun, duhol sin dila mo yaon, bang mo patampalon in nun, mikit yan maripaipon mo. Di ha ipon mo ini, mikit doon. Bang mo patampalon, lang mo mikit siya pa ipon, tampal pataas, sumagawa, bang siya ikhfaun, di siya mabut. Tinya, dihilan mo siya gap, tiyo. Doon. In duhol dila mo yon, di siya mikit maripa, ipon mo. Tampal pataas yon. Lang mo, waka'sa, bukon siya, di siya pikiton mo, waka'san, di. So, yun ako, maglabtik sin, puasin gun na, mapuas mo na siya kaya gunahan, ampa mo, pikiton, indila mo pa, makharaj sindal di. Lang mo waka di. Mula tiyo sa jabe mga mula hadabian. In ikhfa di kugdanan labtikon mo siya ng lang mo waka sang bukon bihat waka sang ng yaon. Bukon daysab idharun sumagawa pahabaon mo siya. Pahabaon sa jalo mo waka sandi. Aw ni sab kay banan waka sandi. Bukon bihat to sumagawa waka sandi. Amo yato in pag pag ikhfa harf dal. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا. لا يسمعون فيها لغوا. Dua baris nagbaki wansin wow. Dua baris nagbaki wansin wow. Lagwaw direct pa wow. Bukod na lagwan
sa lagwaw. Idgham bigunna in hukuman niya. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء واجب الغنة. Baris niya rin doon tanwin. Na sumod siya pa hukuman sin nun patayon sin tanwin. Tanwin magbakiwan sin mim unin hukuman niya. In hukuman niya idgham bigun na. In hukuman niya idgham bigun na. In pagbasa kanya bukod na jazaan sa jaza direct pa mim. Jazaam aung gunna niya. Jazaam. Ubos in sumunod min iban ra. Nun patay nagbaki iban sin ra. Biya din in hantang sin pagbasa kanya. In dagbusan sin pagbasa kanya. Di mo nabasahon in nun yaon. Direct na ko para. May ta in hukuman niya. Idgham day sab sa bilagon na. Amo na ini in idgham bilagon na. In hantangan niya, idghamon mo siya sa di mo na palukayon, di mo na siya lingguan. Lamu jazaa'am mir rabbika. Bukon jazaa'am mir rabbik. Bukon biyatin pagbasa ka na. May palukayon mo in. Atau kan gunahan mo siya. Sumakawa, mir rabbik. Direct siya para sarta wayroon na paggunna niya. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Ata'an wajibul gunnah. Sawab nagbak in nagbak din doon in mad ibansin hamzah ha hambuuk kalimah ata'an. Ubos dua baris ata'an hisaba. In hukuman niya rin izhar. Ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi. Rabbis samawati wal in ra den doon marakmul sawab sukun ra sukun inahunahan niya baris fathah ardi dad ardi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. In Rahman din di bangkaw humundong Rahman. Makasud siya pa hukuman sin mad arid lissukun. Madul arid lissukun. Bangkaw humundong din doon. Bima na bangkaw humundong manjari dua harakat, manjari dua, manjari upat, manjari unum. Amin ini unum. Yan. Ampa bangkaw kumuntinyo kaniya. Bangka mo unin hukuman niya. Bangkaw kumuntinyo. Kita na to. Reason na to namo na. Bangkaw kumuntinyo kita niya in madyaon amin hama kitaon minhaw nahan niya hamza atawa bukon. Inhaw nahan sin mad mim. Inhaw nahan sin mad yaon mim. Inhaw in sumunod kaniya nun. Tinya lapas ya rin hamza. Ubos kumuntinyo ko bangkaw kumuntinyo rahmani in baris niya baris baba. Baris baba rahmani. At tinya lapas ya rin hamza haw nahan iban hawlihan. Ubos lapas ya rin hasukon. Unin mad niya. In mad niya, tabi'i. Biasing kaya pangadyan na tukain na. Bang wayroon hamza hawnahan, wayroon hamza hawlihan, wayroon dihab sukun niya, in siya yan mad tabi'i.
Atin niya, bangkaw kumuntinyo, dua harakat sadya tuod. Bangkaw kumuntinyo. Beinin hantang niya. Long mo, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikun. Biat yung pagbasa ka niya. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikun. Dua harakat sadya. Bangkaw kumuntinyo. Sa bangkaw humundong, manjari, depende bang pila harakat intiag naan mo ha, maddul iwad. Yala, hamad arid lisukun. Bangkaw, in pagmamad Muhammad dul arid lisukun, upat harakat, na in pagmad mo rin doon, upat harakat desab. Tinebang tiag naan mo. Sababin, in madul arid lisukun, depende ha, kaya tagnaan mo. Bangkaw timag na ha, upat harakat, na ingkatan sin madul arid lisukun, upat harakat. Bangkaw timag na ha, unom harakat, damik yan, unom harakat. Bihan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna. Amin kuna yaon. Demikian dua harakat mad tabi'i. Ubus minhu khita. In khita tabi'i. Khitaba. In ba yaon. Iwad. Iwad. Khitaba. Beto. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم مد طبيعي وبس روح طبيعي ملائكة من ياون ملائكة cek kita unta kuno in mad yaon in haunahan niya lam tinya bukun hamza in haulihan niya mala i amin hamza yaon maanaon na hamza niya na matanak na in tabi'i tinya lumawag na ko duwaing hukuman niya na in hukuman niya rin doon wajib muttasil maddul wajib al muttasil mayta sawab nagbak in mad iwan sin hamza hahambuuk kalima wajib muttasil wajib siya palihon mo din sin dua harakat. Tinya upat, lima. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Bangkaw humundong. Damikyan, in mad niyan, mad iwad. Bangkaw humundong. Bangkaw kumuntinyo. Bangkaw kumuntinyo kanya yan. Dua baris. Hukuman sin, nun patayon sin tanwin. Dua baris magbakyawan sin lam. In hukuman niyan in hukuman niya idgham bila gunna. In hukuman niya idgham bila gunna. Tinya direct na palam sa ayaw na kaw maggunna. In pagbasa mo kanya biha ini yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Saffan la yatakallamun. Bukun saffal ayaw mo na palukaya. May bilagun na siya. Wayroon paggunna niya. Ayan. Saffal la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman. Bangko humundong din doon. Biasing kain na ito. Madul arid lisukun. Illa man rendi hanun patay ni nagbakiwan sin hamza inyan idhar illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Bangkaw kumuntinyo tabi'i in rahman yon tabi'i dua harakat sadya ubus basahon mo subay in nun barisin nun yon amin nu إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق إن قاف دين دي أون سيا قلقلة قلقلهن مسيا pagtawagon qalqalatul kubra. Biasim pagkabiyaksahan na to din in
Amin kaya pangadjian sin kita niyo in kalkala na bahagi nagdua. Hakay banan in kalkala na bahagi siya nag to sumako in kabiyaksan na to nag kalkala bahagian niya kalkalatul kubra iban kalkalatus sughra na rendi bang bihat to hantangan akarun tembia dua bahagi neto in kalkala rendi pagtawon kalkalatul kubra. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن nun patay nagbaki wan sin shin ikhfa faman sha biat turay sab in nun ay duhol dila mo ayaw mo pikiton pa makhraj sin nun hagukuan sin nun atin na induhol dila mo yung pikita pa ipon mo hatampal pataas ayaw mo basta habiha ini faman sha bukon biat tu sa faman kuanon mo sadya amoyin dihilan mo tiyo gap ayaw mo pa abuta pa ipon induhol sin dila mo faman sha wajibul gunnah faman sha attakhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbihi in ha den doon aun mad niya pagtawon siya maddo as-sila maddo sila so si maddo sila nabagi nagduwa kubra iban sin sugra bang impo asin ha iyan hamza silatul kubra bang siya puas din sin hamza bang bukon na siya hamza silatus sugra na hindi bukon hamza in sumunod kanya mim kita niyon den doon mim bi makna silatus sugra dua harakat. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. Inna yaun in hukumannya jaiz munfasil may ta jaiz munfasil pasalan nagbak in mad iban sin hamzah sa ha dua kalima inna iban sin andar reason na to namo na inna ubos andarnakum dua kalima bukon siyang buk kalima bang buk kalima wajib sa bang dua kalimat jaiz munfasil in harakat niya menjadi dua menjadi upat palima. Inna anzarnakum nun patay nagbaki wan sin dhal min dhal yaun anza ikhfa day sa binukuman niya anza inna anzarnakum inra marakmul anzarnakum azaban qariba azaban dua baris nagbaki wan sin qaf dua baris nagbaki wan sin qaf azaban aon pangadjian man tiyo dain di apabila in ikhfa in sumunod kanyan huruf marakmul biya nasin dain di adaban qaf na ikhfa in hukuman niya in qaf yon huruf marakmul apabila in sumunod ha ikhfa yan huruf marakmul in paggun na kanya parakmulun mo resab bukun adaban qa bukun biya to sumagawa dumakmul in gunna niya adaban beto. Bangisab manipis biya na si minkum nun patay nagbakyoan sin kaf in hukuman niya yan ikhfa day sab ikhfa na in kaf kaf manipis siya then ang mga huruf manipis na yung paggun na kanya manipis day sab long mo minkum sa bang marakmul biya sin adaban qaf yo marakmul parakmul mo rin sa binggun na adaban qariba biya tinantang na ubos in dua in sumunod din doon
dua baris nagbaki iwan sin ya. Bangkaw kumuntinyo makasud siya ha hukuman sin tanwin iwan sin tanwin magbaki iwan sin niya amo ito unin hukuman niya rin doon adabang qaribay direct na pa ya qariba bay direct pa ya ubos unin pangasubo bigon na atawa bilagon na in jawab bigon na bigon na pasalan in bilagon na duara lam da iwan sin ra bang in puasin tanwin yan lam atawakan ra puasin nun patay atawakan tanwin lam iwan sin ra bilagon na yan siya bilagon na sa bang dukaing na rin doon bukon na lam iwan sin ra then ang mga huruf sin idgham in siya yan bigun na gunnahan mo na siya bianasin niya yon qaribay ubos gunnahan mo kuanan mo ano ba pakuha mo siya ilong qaribay yawma inna anzarnakum adzaban qariba bangko humundong maddul iwad continue idgham bigun na inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yawma yanzurul dua baris tanwin nagbaki wan sin dha in hukuman niya ikhfa biasin nasabot ta ka ina bang in puasin ikhfa yan parakmul muraysab in paggun na kaniya na in dha din ha mga huruf marakmul nalong mo yanzu bukon yanzu bukon beto sumagawa yanzurul yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah di ko man jari humundong long mo yada subay higwa mo in ha yaon doon ko humundong yada ha wa yaqulul tabi'i wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba basahin natin ayat ini kaminsan inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba in nun patay rin doon nagbaki wansin ta in hukuman niya ikhfa kuntu turaba amo ito in mga pangadjian ha kahinapusan sin suratun naba insyaallah taala mangman nakakawa kita niyo pangadjian halom niya amin magmumpa at kato tanyo katan wabad assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh